pomankanja. Prosi, Mater, sliši nas. Današnji spomin, obisk Fatimske Marije, naj nas spodbuja k večji zvestobi Kristusu in Božji besedi. Prosi, Mater, sliši nas. V naših srcih naj vedno bolj raste zaupanje v Marijino priprošnjo in volja po posnemanju njenih milosti. Prosi, Mater, sliši nas. In še po posebnem namenu. Prosimo Gospoda. Prosi, Mater, sliši nas. Sveti Bog, Mater svojega Sina in našo Mater si poveličal zaradi njene zvestobe Tvoji volji. Usliši naše prošnje, da bomo vedno bolj zvesto hodili po poti njene neizmerne ljubezni naproti Jezusu, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.